US President Donald Trump Nikhatnak niya executive order achhuat mi tampilaka kahen manzo to nau silo zaida executive order achhuat mi an si timika pakhat nu pakhat kan banzo to na lai kahen the video media kavan ro mi pakhat na ka US le Mexico ramri pumpi emergency thatna atwa apan hi naka Biden choza shroina chunga sualna ngan pi timi serious crime atu mi na kha Biden ni limit ngei ten deportation atu mi kha athlen piak ama nol ngai nak tanga chan adu pon undocumented immigrant po ka chu kwat kho an chang lai ti nak ase apathum naka achua ke nak no but right timi in ram mi sina dongtar ding in nol bia amina thut chukong hepet lai ni hin ni state kul ni ni he phung pi bor ti in shu to dinga fal an to apalina US lu khona program vel te angol tar na he suspend US admission program hi chunga han refugee timi zong tal do ase apanga anak Biden choza CBP one app timi chu asho chuni chon ram tang mi 1 million rong he phungning ten lu kho na apek na chu app chu thram ni asho aprok nak January na ruk a US capital tuk dom nak hepe tlai in swal phot mi minung thong khat la zanga rong chu angai thiam na apasari nak federal ta za chui tu na kha Biden choza ram khel le ral chan tu political opponent tia ati min ha chunga case pol kha hlot ding in nol apek na Pariatnak 2020 chakwata Hunter Biden chu Russia thongpang diklo thatnak campaign atim mi asi tia ruana cheu mi chakwat araktia mi former intelligent rian tun tu somnga le pakhat na himnak nol alak piak revoke atwa apakuana federal chawzani rian tun tu thar laknak hiring process kha angol tar chung apashana federal chawza nga mi phun diversity look ruan equity le itelna program DEI inclusion timi DEI na kha ngolding in nol achwa thaikhatna federal chawzani nu lepa panhi long chawhlan na lai tia athan federal chawzani ama Trump administration tanga chon male and female timi long kha chawhlan ding in minathut hlain hi nak all natural get chhuana ka phunglam ni achua pi mi thil rit azor tar mi nolbia min athut hleithumna rampumpi thazang energy emergency athan e Biden electric motor nolpek nak mandate chu dongtar dingin bia kam hleilina Paris khuachan hatlak nak timi Paris climate agreement in US chua dingin nolpek nak min athut hlenga nak volei chung ngandam nak bu WHO World Health Organization chungin US chua dingin order min athut Kleruk nak Mexico rally kam chu America rally kam dia min thlendingin nol apek minathut Gulf of Mexico timi chu Gulf of America tin thlendingin minathut hleisari nak North America tlang sam bik Denali timi chu Mikhili tia min thlendingin minathut hleriat nak ama inauguration day long salowin hmai zonga inauguration day popo flag kha sang pi in zuan tar dingin chu nol pek nak atwa ahlei kuana ni som sri le ninga chung concrete ni tiktok khamna ngol ding in nol achwa he anikhatnak executive order achwa mi chunga bepi mi han se ahlei kuanak chung he zarpania khan tiktok kha ngol ding in ti se changna ten akalaka lenkai na hazong chon van hlet thlai tika President Trump President atlin he TikTok app in hin 35-36% rong TikTok app rong han ase ti mi kha ama zong ne chim mi se chon avan chim chap mi cho taluk long ni ngei mi salo in US on 50% nei tu si veding kha tim to nak ngei mi se he executive order achu mi hepe par in anikhat nak ni avan chu ni ni US rampi ne na boi pi chan mi cho bat right kong ha se he bat right he constitutions to the amendment 14th amendment ka abur violate atwa tiase article abepi mi pangalaka ekazona han achung bika pani te chu fiang ten zaitin da article chunga ideal decision all person born or naturalized in the United States and subject to the jurisdictions thereof are citizen of the United States and of the state wherein they reside ekazona phrase pakhatna ka chin mi chu tayo win in ummi green card and siama citizen and siama tilong salawin all person born or dama mahau silowa tise US ram chunga achuak mi pop cho an chuana munma ramkul a
rammi sinak an chaw tikha ase e atang dewa avan pe mi chu no state shall make or enforce any law which shall abridge the privilege or immunity of the citizen of the United States, nor shall any state deprive any person of life, liberty, property without due process of law, nor denies to any person within its jurisdictions the equal protections of the law. This hikazona fiang te in kan mi chu zaida city United States a rin mi silowa rammi sina angai mi vial te le nol ngai nak tanga mi vial te chu United States le an nak ram kula rammi an se ti kha fiang te in alang tar mi ase chu kho chen he zai bantuk chawza mani ram pakhat mani United States rammi na chawvo le luatnak atui tar tu upadi zai man asal lai lo asilowa anzul tar lai lo chon zai bantuk ramkul mani upadi ning te in tu alo in mi pakhat khat nun nak zalon nak asilowa theory achu na lai lo chon anol ngai nak chungi a ummi a ho man kha upadi ni atluk te in hu phet na apek na lai ti ase chucha chon President Trump ni chana hi ka zone amendment 14 nak zon he abur cha ni chana state kulen ni shu tu ding file an tua ma chu atu US President Donald Trump ni executive order achua mi na an se chulaka US rampi ni nikhat ni na ka an van boy pi chot mi chu hi birthright kong ha se he American me pi ni tu lolo se an boy pi chen mi ase state kulel ni shooting an to mi chu an boy pi ngai ti nak ase chu vial chu tu tana kan chim kho tok se la ngai tu ndi lak chunga kalom